Pričao je poznata koji je bio Staljin i čime se bavio, šta je radio, naravno bio je fin čovek, gospodin. Evo na pijaci smo uspjeli da kupimo originalno svedočanstvo nekoga koji je dobio medalju Lenjinovu za trud. Međutim, uspjeli su spustiti cenu sa 7 larija na 5 larija, ali Staljina ne daju ispod 10 larija, tako da stvarno će biti problema jer izgleda da ovdje stvarno vole Staljina, mi se razumemo što je njihov, ali... Da bismo uštedeli neke pare, morali smo da uzmemo taksi iz Mackete do Gorija i šestar nas je, kao što vidite, vozač i nas ovdje nazad. Nalazimo se ispred Staljinovog muzeja u Goriju u Gruziji. Zapravo nema šta pretjerano se vidi osim njegovih portreta i eventualno njegove kancelarije, što se meni najviše svidjelo. Njegov život je ceo ovdje ispisan od početka do kraja. Pola te istorije je izmišljeno, naravno, kako je to već bilo. U suštini, Gruzici kažu da se oni, jest da je Staljin bio njihov, da je bio Nitkov, ali je bio njihov Nitkov, zato su ostavili ovu kuću, to jest ovaj muzej, kako mu i dolikuje da ga posećaju svi ljudi koji vole Staljina, kao na primjer ja. Ne šalim se. Ne volim Staljina, ali smatram da je njegov metod čistki bio baš kako treba, jer ja ne znam kako bi drugačije čistili ljudi. Ovo je replika Staljinovog Kjera. Pobio je više ljudi nego Hitler i u principu ja se slažem s tim jer ja stvarno mislim da treba eliminisati svakoga ko pravi problem. Idemo da Staljinu drugi put kažemo istorijsko ne. Ovo je njegov privatni vagon. Rećemo istorijsko ne. Košta 5 larija da se uđe, a mi ne damo te pare.